is a profound mystery. This is a profound. Bashonko eba too much J8 every day so Munia bana na ama owuzia enie na dano trending issues are AC ewo on my emu and a major esomo ewe fide so na ni tebusia for monje brain na munti emu ensem edmeko eso ya say ema yede edwumede ebremo Mama Juliet Ventures di emu atiti waters a check kitchen e was sie edem we sie nchense ene eye west e sisi kitchen the boama kitchen edwuma so ni bia no Mama Juliet Ventures eye hu edwuma nti se wo pe blender wo pe oven wo pe deep fryers wo pe Kenwood na German chef brands agidin akese ni na frɛ Mama Juliet Ventures ɛwɔ ne number no ɛso anasa penetra kwan ɛwɔ Abekala Pass na wɔnyɛ wɔ Emboa ebiem so no neat roofing ɛbɔ yɛchi ɛdom neat roofing the kind of roofing dia na wo peni neat sɛ no wɔn di ne asiti a na peni roofing echi kwan wɔn siesie wo fie no ɛfa ɛma yesa ɛso ɛwɔ Winners Aluminium Limited the banner glass works windows sliding doors ne de keka ho bia na Winners Aluminium Limited womu ye which one omo bom modern pa e wo ma wo dan no wo bewie no wa wo to winner enwum no e di ama wo ho na meko ene ensem no eso no sesi adai de eja enya bedu yenua bema gospel musician Mettle na ware eda no enya edu na bisafo munim se aware de ye sha ware ase a sesi adai trend bi a ya adopt e wo yemu bridal shower wo ba ware for ba na ye be ware no ne nanfofo ene no ebom hia etna baby jiwomani se gift bi no mo de be hye wo mu nua ba na wo be ware ne nunyama na no so wo matambi sa edi amano nti bridal shower no bi akoso Andrea enumre amate se abaywa Salomey Dzisa and she was rumored to be the incoming wife no na nkese na kasa kekere say da ye confirm say anokwa mu no wono a na Mettle nsa ato no so a wo be ware ne nti ne nanfofo ene na atnasi eji omani e wo ne bridal shower no anse na humfo ni de ye de be so Moses na ebiem so no ene day engagement ceremony no misaya aware de Ghana ha ye je customary marriage no etum ebiem so yesa je bridal one white wedding no so etum nti omo sha say with the engagement ceremony okomu obusu fie ni atenase na oba no ne busuafo etimi age ne tinsa ne de keka ho bia no no ene ne de cost na otum say Abaywa Salomey de Mettle sheda to no bo ase pa atwe eyi mu pa no yi oba kasa oba mu anyway no na ho fe de stronko pa na hu siesie kra ne kente papa bi a wa hye ekire bibia se we de nyankopɔ emre na aso ede ama yenua bema Mettle and di ankasa ene Oscar Mettle na ebusuafo ehufo no medeba na mo be kai afia hyase no ye ma dodo na nye data go no se wo ba ware omo ye say rumor no hyase breaki 2020 begin the year say afi we mu de yenua bema gospel musician wo be ware ye Mettle na meka no asem ni na rumor no hyase no kofa TV presenter Belamundi na chire matese kofo kwa ye collage ni picture any Belamundi picture bomu say pre-wedding shot o me ware ya sa ana coronavirus so eden wo beji meka say no nti o ma chencha ware no eso na wo mu mienu no epa aponte ebe the bank room on say enye no kre wo mu enye adofo mu ye na fofo mu no ho de but adofo de wo mu nye bi nyom krampo na wo mebo mu aware na etekodai krampo na room no esama no mu su biem say Mettle bi ma sa be ware nti na nkofo bi say na mo ba be ware na yaka na mo say enye no kre no mo ama ba bonte enye no kre e de na sa apja mu su biem say Mettle ya kro bema kro yosa be wabi biem ti wan pa no wo be ware no na no na ye pictures sa say drop Salomey Dzisa pictures na no so go for in doubt say oh da bi we de ye ni mo bia de na Mettle wo ba we okohunu wan ye chite say na kwa rumors ni bia sa go pim say videos any pre-wedding shot eba abonte for Abaywa hu ne pictures bi eba to abonte na go for share say connections
Anna and so hokra on wedding invite so beto about him and kofo coffee me say ade die se ni engine dia and the bibi sa e koso nti week we mu a na ye wedding no o ma hye 15th of August say bright wedding no e beba so nti say week we mu a de o me hye bia fa wedding no e wo week we mu nti week we mu na ye hu say and kore mu no jo Mettle ene Salomey Selassie Dzisa wo mo e ware na ware koso and say beba so white wedding no on the 15th of August 2020 say na mechanical no at exactly 11:30 and ebiem so no ekoso ewo Christian Center Assemblies of God Church I what tema community 12 utimun say say bibi esi ne kwan dia and say say dey confirm eba so live and calendar na we die menu man man moni dajo Mettle so nka dachi ama binko abese mo pena nka wawe no or their farm so say ade munya ntia say he is taking bridal shower custom engagement asha say enu ten da so nya entimi enko ne say for yekobo yeni akoma embra Come see this today. I say, yeah. Yeah, man. That is big. for the air cost no and a muni ebi etimi ehu nisisi ano na me kai mo say the bebe chebia white wedding no so
yɛde mfoni mfoni nya ba betudwa de asom ne nti mu hwɛ nim na mo subscribe se mo subscribe a se ne nya beto mu a na ɛno nso no yɛde ɛsom no na me ka mo sɛ ɛyɛ gospel musicians no bi so ɛfa ɛyɛ akonya we awɔhye ɛyɛ jo Mettle congratulations on the wedding no ɛso Dina Hamilton awɔhye no say oh congratulations ya kasa yɛyere etimi aba wɔtwe on Instagram page empo so ɛyɛ Empress gift so aba ponte abe congratulate ɛyɛ yenya be ma jo Mettle congratulations message ni de eba ni nya so eba na otumi so bia eni age edi ama jo Mettle sɛ Nyankopɔn tumi ayɛ na dom ama awareɛ no so ono nso enya ono ɛso ɛne ne de na yɛde AC no make am sɛ Mama Juliet Ventures any neat roofing any ebiom so no ɛyɛ Winners Aluminium Limited ɛna so yɛsɛ ɛma yɛde ɛnɛ deɛ no ɛbrɛ mu na me adom a yɛbɛsan edi enhyɛmu bi medin ɛde nana ama owusu a makramu